Ngiyanibingelela ngizokhuluma nje kafushane ngayi message lena yani inkosi yamagcoka amecula ngayo indaba yani yokubulalana kwethu thina abantu bakwaZulu. Yonke into inesiqali nesiphetho indekeke bese kumele samukele ukuthi hayi manje bese kumele sibheke ngeliniso. Manje mhlawumbe sekuyisi isiphetho sizama ukwenza ngenye indlela njengoba sizoqala unyaka omusha nje 2025. Ake sibheke ngenye indlela sineyinkinga isizwe. Le message nje ibheke kakhulu ukuthi thina abantu bakwaZulu sinendlela esixazulula ngayo inkinga zethu. Kodwa le nkinga lena ayixazululi nokuthi ixazululi izenza zibe ningi kakhulu. So nje bengifisa nje ukuthi ke ngikhulume nami ke ngiphose esivivaneni ngoba ngiyabona ukuthi liyafe lihle kakhulu impela. ElikaMthamiya noMagebe impela sisenkingeni. Kuthiwa yini injobe ithungelwe ibandla. So nami ngithi ake ngizame nje ukukhuluma ke mina ngiyakholwa ngiyasonta ngiyathemba noNkulunkulu ibekile kimi le message. Ngike nga-attenda i-funeral noma nithi memorial service yomuntu owayedutshuliwe. Since from there angitholanga ukuphumula. Lento bilokhu ingihlupha ngani kwi-message nje ukuthi kuzoze kube nini sibulalana. Koze kwenzakaleni kuze sizobona ukuthi lento esiyenzayo ayilunganga. Sibulelene sabulalana futhi kuyoze kube nini. Inkinga enkulu thina bama-80s, late 80s, 90s, ama-2000 sizama ngendlela errong. Izinto esizenzayo khona nje abanye nje abama-2000 mhlawumbe noma ujabulela lo 3 years noma 2 years kuthiwa hawe successful noma unemali kodwa kuphele laphi. I think now bese kumele sizame ngenye indlela. As a Christian I believe ukuthi uNkulunkulu has a solution for everything. Asikho isimo angeke silungise. iBhayibheli lisifundisa kanjalo ukuthi uNkulunkulu yonke into ingenzeka. Ezinye izinto ngabantu azenzeki kodwa uNkulunkulu kuyenzeka. So nje kune video lana engike ngayithola ubani inkosi edlulile emhlabeni uZwelithini inkosi uZwelithini uke wazama ukuyikhuluma lento bema ungabheka nje 2020 kodwa ngathi akuzwakalanga ngathi wayithela amanzi emhlane wedada ngoba manje sekuwes namanje nje ubani uMisuzulu inkosi ephethe manje ngiyazi mhlawumbe noma simlaleli yena kodwa naye uzamile ukuyibona lento lena ayicela ukuthini ucela siyeke lento ayisize ayikho into esibenefitayo ngoba lento siyenza thina siyenza kithi futhi
sibulana sodwa sishayana sodwa uzothi inquthi iyashayana iyodwa oba noma ngathiwa ke sishayana sizizizwe umsingo ushaya inquthi ishaya engabunongo kodwa siwuzulu sisonke oba nabafayi isizwe sethu sophelela so nje ivideo nangu udon inkosi uyakhuluma uyalibeka nayo udaba bekumele simlalele sizwe ukuthi uthini. Welcome back. Zulu King Goodwill Zwelithini has called on all men to lead the campaign to protect women and young girls. The king has used this year's redance to highlight the scourge of gender-based violence. More than 30,000 maidens gather annually at the king's Enyogeni traditional residence in Nongoma. This year, only 30 maidens are attending the ceremony due to lockdown regulations. The redance aims to promote respect for young women and preserves the customs of keeping girls as virgins until marriage. And the king says a nation that kills its women and children does not deserve any kind of respect. Ubulawa kwamadodakazi ami lapha eMthwalume njengoba kade esho uMadungeni kungenze ngaba namahloni ukuzibuza noma ukuzibiza ngenkosi nokuthi ngiyibuze ukuthi ngiyinkosi yabantu abanjani abanonya kangaka. Angazi ubungcwele basho naphi esizweni samaZulu. Amanye amadodakazi ama bemancane bheka nje izelamani zakwaGumede uNosipho 16 nowakhona 25 ubatsha Duma yena obe neminyaka engama23 nje vo akubona bodwa kepha kuyakhalwa sonke isifundazwe nakulo lonke izwe ngalesi sihlafa madoda ake nisukume eindaweni nime ngenyawo. Ngiyacela ukuthi imembers zeRoyal Council esifundazweni sonke azisukume zime ngenyawo kungekude ngisazobiza iRoyal Council executive uba ngizoxoxa nawe ngalesi simo esibhekene nalesi simo sethu ezweni ngoba ngeke siyemukele lento ngoba siyazi ukuthi lento isifaka ichilo kangakanani semhlabeni akwamanye amazwe nabafisa ukwenza izinto ezithize ezweni lethu khona bese bezobuka amanyala. Siyamuzwa lana ubani umdlongombani uyayibeka naye and mawubheka ukuthi lento yayenzeka 2020 ubheke manje kusho ukuthi asizwanga so nje kodwa yonke into inesikhathi bekumele simlalele bekumele sizame nathi ukuthi senze yani sishintshe indlela esenza ngayo so nje nami ngizophosa sivivaneni ukuthi isikhathi sokuthi sibulalane siphelile nami la ngiphuma khona bahambile abafowethu bahambile abanye bengibazi more than 10 yabantu ihambe nje kungenasidingo uthola abayi8 banezingane banabafazi kwenzakalani and nabo labo babulalile nabo bazobula kuyophelelaphi ekugcineni so nje kuneverse elisenhlizweni yami uNkulunkulu anginike lona ukuthi uIsaiah 20 uverse 1 uIsaiah chapter 1 uverse 21 and 22 sizwile nangudlokovana ukhuluma ngani ukuthi isizwe sethu isizwe singcwele lobu umngcwele sibonaphi ubani abazokuvuma lokho ifundeka kanje uIsaiah 1 chapter 1 verse 20 verse 21 uthi yeka umuzi othembekileyo waphenduka waba isifebe wena owawungcwele ukwahlulela ukulunga kwakuhlezi khona kepha manje ababulali so lana uNkulunkulu wayekhuluma nesizwe sakhe asithandayo uyasho ukuthi lesi sizwe sami sasithembekile lesi sizwe sami kodwa manje sesizifebe kodwa manje besigcwele ilona translation yesingisi speaks of injustice speak of engabe noma ukulunga kodwa manje sesiphenduka ababulali so nathi sikuso lesi simo lesi asena justice asena kulona ukuthembeka asena sigcwele ubufebe siyabulala kuyoze kube nini so nje njoba ngikhuluma bengifisa ukuthi sivule indlebe zethu sivule nendlebe kamoya si understand ukuthi lento lesiyenzayo yenze njani
ayisizi ngalutho, ayisizi ngisho even ifamily yethu noma ngathi uyayithola imali ngisho noma kuthiwa bewukwatile and sifaka icase even nakubantwana bethu ngoba njoba ekhula azi ukuthi ubaba wadutshulwa mhlawumbe bayamtshela naye ukuthi wadutshulwa yilo naye uzofuna ukubuyisa kuyoze kube nini sizoze siphele siyophela kanjani sikhanda siphi isithombe engabe noma kwezinye izizwe bayazi ukuthi nje thina kwaZulu emahostel akuhlezi kuphuma idumbu njalo namanje nje koDenver kade kubulawa umuntu nini eFort Lawrence asazi ke kwenzakalani emazulwini kuhlezi kuphuma idumbu kuyoze kube nini silokhu sizigwaza thina sizibulala thina sijabulisa bani ngalokho esikwenzayo mawufunda uverse 22 uthi isiliva lakho seliphenduke amanyela iwayini lakho lixubene namanzi so lana bathini bafanele ukuthi isilver siyazi ukuthi lihle liyashayina kodwa manje seliqonqila lisabonakala ubuhle bethu sisizwe sakwaZulu absekho noma ngathi uhamba kuphi ukhuluma nobani it's 15 hours iwayini lethu iwayini sometimes into emnandi ephuzwa yiwo wonke umuntu kodwa ke iwayini lethu selixubene namanzi mangathi uphuza iwayini elixubene into enjani le how are you going to enjoy uzobona nje lento eduma enjani ubukhulu bethu eSouth Africa sibakhulu kakhulu for lento lesiyenzayo ziningi izinto ezinhle iSouth Africa esiyenzeleyo kodwa lo ugcopho lolwesibulo njengamanje lisiqeda amandla and lithatha insizwa lithathwa engabe noma nabafowethu obaba yonke into manje sekuze kubulawe ngisho izingane so ngiyacela Zulu omnyama mina nje ngiyamangala mayiulono uzwelithini ethini lesi sizwe sasingoni lesi sizwe sihloniphekile lesi sizwe sithanda umthetho mina ngiyazi yonke lonto le mangibuka manje lesi simo esikhula kuso ukuthi asihloniphane umuntu wakwenza into embi nje kusekumele umbulale kuyosala bani ubani ozoqhubekisa inzalo yethu kodwa ngithe ngisafunda ngizama Facebook ngathola another engabe noma ipost bakhuluma ngamaZulu aseMalawi shuthi nje khona umuntu wayipostile ufake isithombe abantu bavunule bayagida so nje uyabona vele ukuthi amaZulu so nami kwangiheha lokho obhale ukuthi amaZulu aseMalawi cabanga uzokubona lokho esithombeni kodwa nje into ebalekile lana babhale noma umuntu obachazayo uma ufunda ama comment omunye ubhale ukuthi I have just learned that it's actually abangoni meaning people who are not sinning hayi abangoni and it says it's interesting kusho ukuthi origin yethu yes kahle besingaba abantu abanjani abangoni abantu aba pure kodwa manje omkhulu bethu engabe lapho siphuma khona engabe noma ezizukwalanini lezosha besingabantu abaziwayo ukuthi we live impilo enjani epure kodwa manje impilo esiphilayo sesigcwele ini iwayini eligcwele amanzi mawungamtshela nje umuntu ngomZulu uzokubuza laba bahlezi belwa laba baphatha ibhamu laba benza kuyoze kube nini and lento lena siyenza kithi ebuhlungu ukuthi sibulalana sodwa kuyoze kube nini so nje nami ngilapha ngizothi hayi injobe ithungelo bandla ake sizameni bafowethu inhliziyo zethu zibhlungu siyashayana senzani kodwa kuyosiza so gcinaphi ngayo yonke lento lesiyenzayo ngobani sigcina siyaphela sigcina siyazilimaza so nje ngizokhuza nami ukuthini bafowethu ake sizameni enye indlela ake sizameni enye into mina ke isolution nami ngeke ngangena einkingeni ngangena la ngibona khona ukuthi ngathi akusaphumeli but uNkulunkulu uyayenza indlela sometimes ezinye izinto ezisifaka kuyo yonke lento le indlela ezama ngayo ukunqoba izinto kodwa masingazama just to try and sibheke uNkulunkulu wazi yonke into ayikho into efihlekile kuyena ayikho into angayazi uNkulunkulu thina kodwa manje senze njani siyabaleka kuyena uyakhona lo bhalayo lapha kuma
I think First Chronicles athi nabantu bama babizwa ngegama lami mabengashintsha but thina asifuni ukushintsha. So nje manje ngizofaka ikholo ukuthi ake sizame ngenye indlela, ake sizame ubunsizwa bethu ake sibonakise ngenye indlela, ubhinqa bethu ake sibonise ngenye indlela, ukuba izinkabi singabi lezi inkabi lezi ezinjani ezidla igazi labantu. Ngoba mina ngiyazi ngilusile ngikhulele emakhaya kodwa ngiyazi inkabi ukuthi akusinkomo kuthiwa yenzani ilwa ngalendlela le ukuthi inkunzi ezilwayo njani njalo, kodwa nakhona it's natural, angeke zihlezi zilwa zenza njani. Thina siphila kanjani, siphila kanjani. So nje bengizothi yobe khona la obhalayo uFirst Peter ukhuluma ngani. Ngithema ngiyifunda ngibheka lobungcwele ukuthi kahle siba abanguni but singabantu abanguni. Kwafika leli verse lelo uPetro oqala uchapter 2 verse 9 and 10 ufundeka kanje uthi kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupriest obobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo. La uNkulunkulu ukhuluma ngathi thina uZulu uyisizwe siyaziwa, ngisho noma ungaya eUSA mawuthi nje uqhamuke eSouth Africa bayakubuza ukuthi umZulu, noma ungaya kuphi eAfrica eNigeria mawuqhamuka kuthiwa umZulu. Kodwa manje ubuZulu bethu sibenze enye into abusazwakali manje. Yabona nje kubantu thina siphume ekhonelo eKZN asakuthokozela njalo nje siyongcwaba singcwaba abantu abenze njani, ubona ukuthi into ngathi into yamabomu, futhi siyabona angeke futhi iziphele kuyoze kubeni lobu bukhosi lobesiyibo, lobu bungcwele lobesizalelwe kubo. Kodwa isitha ke sizela khona lokho ukuthi lento le uNkulunkulu ayibeke yaba yinhle, lento le uNkulunkulu ayibeke ukuthi izonqoba iyona yenze njani isithe esinje njani esibulalayo. Thina ke senze njani, siyakuvumela lokho. Ende kakhulukazi thina abancane mina khona abantu, mina nami ngila ko 35 years, khona abancane kunami asebengene eshi bayabulala benza nabo bazofa bengakafiki even na 35. Ngobani kuthiwa mawenza kahle uzothola okuhle, mawenza okubi uzothola okubi. Abazali bethu bathini kule yonke lento eyenzakala? Bazuzana abazali bethu, uzalile ingane wayikhulisa senze njani, wayacula noduma kahle ecula ngayo le nkinga yethu lesinayo. Athini umzali uzala amadodana amahlanu kodwa lawa amanye aboshiwe, lawa amathatha izinkabi eGoli. Ufila kanjani umzali? Sinabo abantu abaningi esibukele kubo kwenzakalani kumosheka isizwe sithini. So nje ngizele nje lana ukuzokhuza umjukwane kaNdaba ngithi cha, manje ikhala ke ihlale phansi, yabona nje ngeke ngalalela noBheki icele naye uke wakhuluma kwazama ukuhlangana nabantu ekhuluma indaba yayo lento lena ukuthi everywhere makufuneka umuntu ozobulala kiwe Natal singakuphika singathini. Yabona nje bakubulawa abantu kuphi le Eastern Cape, uyazi ukuthi nje wabulawa ifamily abantu abawu18 kodwa ugcina ucaba abantu bakithi eNatal kuyoze kube nini ke? Siphila leyo mpilo leyo ukuthi thina sesaziwa nje ukuthi siyabulala. Ake sizameni ngenye indlela, ake sizame lento lesesiyayikhulisa manje sesiyifaka kwezinye izizwe manje ukuthi ama solution axazululwa ngani ngokubulala. Uma unenkinga wenze njani, kumele wenze njani ubulala. So nje ngiyacela mjukwane kaNdaba ukuthi ake sizameni ukwehlisa ulaka, ngoba vele thina sizinsizwa siqhathiwe kanjani kodwa asiqhathelwanga ukuthi senze njani sibulalane sodwa, asiqhathelwanga ukuthi senze ububi kithi thina abantu. Isitha kuphela nje sivumela uSathane asibuse kahle uyena manje ushaya amaphiko phakathi kwesizwe sethu, especially kuthina abantu abancane. Yebo inkinga ikhona, azikho kwaZulu kuphela, nabantu bonke ngisho amaswati ngisho kuphi
kuphi engabe noma ko Limpopo abawuthola umsebenzi kodwa bayazama ngezinye indlela nabo banezingane nabo banefamily nabo bayasupport akusithina sodwa singamaZulu esingathi cha thina njengoba sithathele indlela le elula yokwenza imali kodwa ichitha igazi kanjani abantu abasakhona ukulala ebusuku benza izinto eziro kusiza inkinga zikhona kuwo wonke umuntu so nje mthukwane kwandaba ngithi nama ake ngibeke nje ukuthi azameni ukushintsha time isikhathi sokuthi sishintshe ake sizameni thina esingenile phakathi kulento le uNkulunkulu uyala usengenza icebo obhalayo ubani uJohn chapter 3 verse 16 uthini ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilo nalo okholwayo angabhubhi njengamanje isolution engiyaziyo nengasebenzela njengamanje ngicabanga ukuthi sibeke pha ngoba kwazona lezi zinto esizisebenzisayo lezi zesintu nazo zisiphushela khona lapha ngoba kunezinto abayifakayo ezithakwayo lapha zenze njani nazo zivusa igazi zenzeni zisenze singalawuli so but there is one solution uNkulunkulu ebuNkulunkulwini bakhe wenza solution ukuthi abantu bami uma bebhubha na indodana yami it's very undermine sibone ngathi into engekho into engaphatheki kodwa iyabasiza abantu abaningi bakhona sebesizakele bakhona futhi namanje abangakholwa ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzobasiza kodwa ifuna umuntu udecide uyibone lento yenzayo ukuthi akusiyimpilo lento yenzayo angeke uzuphile kuyoba nini ngoba njoba nawe ubulala abanye nabo bakhona abakwaziyo nabo bayakuplanela esayidini thiwa ayikho impunga yehlathi noma ungenzani noma ngathiwa uqine kangakanani kodwa ayikho impunga yehlathi so nje ngiyakhala kumthukane kandaba ngiyakhala elinye iverse engithema ngilibheka ngoba lempe sibhekene nayo isitha silwa ndlela zonke abantwana bakaIsrael mabephuma eGibhithe ulona khona umuntu inkosi ayizama ukulwa nabo ilanda umuntu ukuthi azobaqalekisa khona bezokwenzenjani bengeke babanqobe lo muntu mayefika inyanga engabe isangoma sithi siyabaqalekisa siyahluleka sithi hayi angikhona ubaqalekisa labantu babusiswe uNkulunkulu kodwa mawufunda isambulo uchapter 2 verse 14 and 15 uthi lo muntu lona esezamile ukubaqalekisa ehluleka ukubaqalekisa kodwa ubani umnika isolution eyi1 uthi laba bantu ngoba babusiswe uNkulunkulu i1 into ongabanqoba ngayo ukuthini ubenze basuke kuloNkulunkulu wabo ubenze basuke kule mpilo le abayiphilayo ende nathi sisukile la ebesikhona emasikweni labo besiphila ngawo kulobu ungcwele kulo greatness ebesikuyo omkhulu bethu izinto ababezenza bephila impilo epure thina sesiphila ngegazi manje thina manje ukhona nje umuntu abathi nje uma engabulalanga umuntu mayike waphuza utshwala mayike wahlangana nabantu abaningi sekwanjani seyeza ukuthi angabulala umuntu impilo enjani leyo isitha sisenzele icebo ukuthi ngoba ngiyahluleka ukubulala lo Zulu lo ngoba ngiyahluleka ukunqoba nasilesi sizwe lesi angivele ngibenze ukuthi babulalelane bona ende futhi siyaphela futhi lezi intandane ezisemakhaya ezizokhula ikhuliswa womama abafelokazi laba bagcwele nata amantombazana amancane ayoba bafelokazi kuyoze kubenini isizwe sethi khona eminye imizi evaliwe uthi bekunabafana abayi4 bonke labo bafana labo bangena kulesi silingo leseyinkabi bakhumuzi muhle mungakanani kodwa bafile sebephelile kuyophelela izingane zokhula zinenzondo ubaba wabulawa kuyoze kubenini isitha kuphela sizwa ngokubulala ukukhohlisa nokubhubhisa ende siyakwenza lokho ende thina sinakile siqhubeka nje siba selfish asicabangeli ingomusa sicabangeli ukuthi after lokho kwenzayo kuzokwenzakala so nje mawufunda isambulo sithini nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawe ngokuba unabo labo ababambisisa isifundo sika
umbhali owafundisa uBalak ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana baka-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. uNkulunkulu kwelana abantwana bakaIsrayeli wayethe bangadli izinto ezihlasela engabe noma ezihlatshelwe izithombe, bangahambi futhi bafebe bathatha abafazi kwezinye izizwe. So lo mayehluleka ukubaqalekisa uthini, hayi wena baqalekise, and indlela ongabanqoba ngabo labantu labo basuse uNkulunkulu, ubanika ukudla okuhlatshelwe izithombe, ubenze njani, bathandane nabantu abanganjani abangasoba. Nathi ke ngeke kuze kufane nalokho, kodwa i-strategy siyi-one ukuthi isithi amasihluleka ukubulala senze i-strategy. Uma ufunda uDaniel nabo, uDaniel njengoba yoze ufakwe emlilweni noma yofakwe emabhubesini, hayi ukuthi wayenza into wrong, isithi asasifuna ukumbulala, sathini hayi angimenzeli icebo ngoba ngiyambona ukuthi mangiya kuye straight emile kuloNkulunkulu wakhe, emile kulama principles akhe, ngeke ngize ngimnqobe. Indlela ukuthi ngimnqobe ukuthi ngimsuse kuloNkulunkulu, thina nathi sisukile kuloNkulunkulu wethu, sisukile kulento lebisebenzela. Why singabuyeli khona? Why singami silwe simelane nalamandla kumnyama, simelane nalokho kumelane nathi, bathi thina siyathoba, sivuma nje isitha sidlale ngathi. Ayikho abukho ubuhle ekugcineni bayo yonke lento esiyenza. Singagqoka kahle, sibe njani sibe amabhinqa senze, kodwa ekugcineni siyayilimaza bafowethu. Ekugcineni izono zethu zehlela kuphi ebantwaneni bethu, abanye bangene because of their families, of their parents. Kuyoze kube nini kunjalo? Sophelelaphi isizwe singcwele, the royal priesthood, wonke umuntu mayebheka uZulu, kodwa manje akusafani bafana bakithi, akusafani. Khona nje okhulumayo omunye ubaba benokushumayela esitimeleni uthi uZulu uyaziwa, unenkani kunjani, kodwa uthi yena mayi-interpreter uthi uNkulunkulu esekwazi lokho ukuthi unesizwe sakhe asibekile siwuZulu eSouth Africa, ebekuyisona mhlawumbe bemele abesilida sipave indlela eyaphambili. Uthi wabona uNkulunkulu ukuthini, akavusa umprofeti among them, ngoba maye ngahamba yotshela omunye umuntu, ahamba yotshela noma nithi namaNdebele, umNdebele azopreacher kwaZulu, angeke bamlalele. We have dignity, siyazazi, siphila impilo yethu, sikhuluma language yethu, yonke into yethu. Yabona nje indlela esipromote ngayo into yethu iyatshengisa ukuthi i-identity yethu it's very great. Kodwa manje ekugcineni yonke lonto leyo ifana newayini elifakwa amanzi. Bonke lobu buhlelo besinabo siyazi uMaskande namanje kuyashiwo kuthiwa eukhosini iwona ozonqamula unyaka, bayathanda kuhle lokho, kodwa konke lezo zinto ezinhle esingashaya ngayo ifuba, uma siqhubeka senza kanje akuzwakali. Kufana nokuthi inhlabathi yini, ushukela ophuma enhlabathini into ongeke nje usayisebenzisa. Sinjalo nathi uma singakavumi ukuthi lesi sihlava lesi lobu umnyama lobesibhekane nabo abukho right, bese kumele sibheke ngenye indlela. So ke ubaba lo uMaphumulo ukhuluma ngoShembe, umfanisanani ukuthi isolution, but isolution according to the Bible, mawufunda amaHebrew chapter 1 verse 1 and 2, uthi uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Verse 2, ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Verse 3, yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngasokunene somkhulu kweliphezulu. So lana ukhulunywa ngoJesu ukuthi uNkulunkulu ngezikhathi ezindala wakhuluma ngabaprofeti, wakhuluma engabe noma ngezanusi ngani, kodwa ekugcineni wabuyela wabona ukuthi bonke labantu laba they are misleading, ngoba
mawubheka lento lesihlava lesibhekane naso seyinkabi inyanga lezi ezisisekelo sani engabe noma senkolo yethu kwaZulu noma abathina abantu abamnyama zikuphi zona zikuliphi side ngabe ziyalungisa noma zenzani but ke angikho lapho but ngizonika mina solution ukuthi uverse 2 uthi ekugcineni kwemihla ukhulumile ngendodana emisile okuyiyona ukuthi ubani uJesu. So wonke umuntu ofuna mhlawumbe noma ukuphila impilo epure noma ithembekile ikhona indodana. Uverse 3 uthi isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, izono zethu zibomvu okwegazi zinjani thiwa uzoziwasha zibe mhlophe njengeqhwa, lisho njalo izwi. So nje ngiyazi ukuthi sineyinkinga eziningi, nami ngeke ngaphila nabanye befamily yami ngiyabazi nabo usiza ababhekane nalo, kodwa ekugcineni wrong no wrong akuphuma into eright. Iso ngeso thiwa uzoshiya umhlaba unjani, sizoba izimpumputhe, we will be left blind. Mangikhiphiso nawe ukhiphiso, ngikhiphe elinye nawe sizosala sizimpumputhe singaboni. Njengamanje sikuleso simo ukuthi sila singaboni khona, senza ububi ngobubi, silungisa ububi ngobubi. Kodwa uNkulunkulu ulithandile izwe wasinika uJesu. uNkulunkulu wenzile ukuthi nesekhulumile ngabaprofeti wakhuluma ngani ngendlela zasemandulo, ekugcineni uvezile uJesu ukuthi uyokuba indlalifa owadala izwe ngayo. So bemele sithembele kuyena. Sengivala nje mntukwane kaNdaba, Zulu omnyama ondlela zimhlophe. Hey, kunzima isizwe sethu siphelile and bengifisa ukuthi noma uyilalela lento le uyizwisise ukuthi kahle kahle akusinto ongayithatha light, and especially labasebephakathi kuyona. Kodwa uNkulunkulu uhlezi necebo, uNkulunkulu uhlezi enjani ezimisele. Wazi wonke umuntu umhlaba nokugcwala kwawo ungoka Jehova, akukho okufihlekile kuyena. Namanje bemele sibheke kuyena. Nabantwana baka-Israyeli babephuma esandleni azama ukubabuye. Simawufunda oHezekiah chapter 2 uthi ngiyakuthuma kubantwana baka-Israyeli izizwe ezambukayo ezingihlubukile basukile. Ukhuluma ukuthi kunabantwana engibathandayo bahlubukile basukile kimi. Bona nawoyise baphambukile kimi kuze kube namuhla. Bangabantwana abanobuso obulukhuni nezinhliziyo ezinqala. So lana kuthiwa abantu evela abastubborn. uNkulunkulu uyabazi abantwana bakhulu laba ngiyabazi, kodwa noma bestubborn noma benjani uNkulunkulu usabathanda. So nakulona mawufunda ubani uJona, nakuJona naye uNkulunkulu had a solution. Wathumela nakubo ukuthi noma ebazi ukuthi abantwana bami bayahluleka, abantwana bami bawusiza, abantwana bami benze njani, basukile kimi. Wenza icebo uNkulunkulu ukuthi angingababhubhisi, lende mina angithola indlela yokuba correct. So nathi bekumele siyethembe kuNkulunkulu noma sesibonile ukuthi siyahluleka, ngoba sihlulekile, sezamile ukwenza, sizamile ukwenza njani ukusolve these problems esinayo, kodwa akusizi lokho esikwenzayo, akusizi lokho esisikwenzile. So nje nami ngizophonsa esivivaneni bafowethu ukuthi hayi thiwa injobe ithungelwe bandla. So uNkulunkulu ulindele ukuthi nabantwana bakhe mabenza lento ayishilo, maye wethunyela uJona uyabaleka uya kwelinye izwe kanjani, abaningi bazosazi istory. But mina ngibheka uChapter 3 uverse 10 after uJona esekhulumile nabo bona benze njani abantwana bakaNkulunkulu. Uverse 10 wakhona uthini, lapho uNkulunkulu esebona izenzo zabo ukuthi babuya endlini yabo imbi, uNkulunkulu wazisola ngokubi ayeseshilo ukuthi uyakukwenza kubo akangakwenza. uNkulunkulu uhlezi enecebo elihle ngathi. Usho njalo nolona ubani uJeremiah 29 verse 11 uthi nginali nginecebo elihle
akusikho ukubhubhisa, akusikho ukwenza okubi, but ukuthi ngenze njani, nginihlela ukuthi nenze izinto ezi-right. So nathi sikuleso simo Zulu Omnyama ukuthi uNkulunkulu akathokozile ngathi. uNkulunkulu wenze njani? Wenza amacebo ukuthini, o noma wenzile amacebo ukuthini, sibuye senze izinto ezi-right, sibeke phansi isikhali. Yabona nje le ndaba yokuthi sibulalana, yabona nje kule weekend namanje nje khona engabe noma i7 seyihambile isibhamu, omaskande bayadutshulwa isibhamu, and bonke abantu bayabuka ukuthi kanti kwenzakalani kwaZulu, kanti kwenzakala omisi izulu inkosi na iyakhala, uba wonke umuntu uyakhala kanti lesi sizwe isizwe sinjani. Yabona bayize bathi makukhulunywa engabe noma abahlazi bathi eSouth Africa ngathi kunempi, indlela abantu abafa ngayo ngesibhamu. Ngafunga ukuthi kusekule ko rush ngoba baningi abantu abafa ngesibhamu, and mawubheka ukuthi lelizwe lekuthiwe izwe lithule ekungaliwa khona, kufana no DRC lapho kudutshulwana khona, ngiyangcono bona bayalwa, thina senzani, siyantshontshana, senzani. So ke bantwana bakababa nithi ikhali phansi, asizameni ngenye indlela, asithembeni uNkulunkulu namacebo akhe. Unamacebo amahle uNkulunkulu, wethembekile. Thina sisizwe esikhulu kabi ukuthi singavele nje sihlekanise nabantu, sihlekanise nomhlaba ukuthi bayasho nje bathi bekani benzani. Omkhulu bethu balwa izimpi ezinhle kabi, belwa nabantu abamhlophe, Blood River, belwa ngemkhonto, abelungu belwa ngeibhamu, kodwa bayinqobo, babelwa impenhle. Thina siyonqoba, sobona ngathi siyanqoba lento esiyenzayo ukuthi kufe more of us, bese sibona ukuthi hayi ngiyinkunzi ngiyinsizwa kanjani, into nje ubona ukuthi into engekho lento esiyenzayo. Kodwa anginsoli, kodwa la nginsola khona masingafuna ukujika, masingafuna ukushintsha, sisenkingeni bafowethu, sisenkingeni. Izwe lethu libhekane nama-foreigner, please afaka ama-drugs kwenzakala, thina sithule nje sidubulana sodwa, sibhizi kuyoze kube nini. So nje indaba yami lapho bafowethu ukuthi bengibone ngathi bese kumele sithembele uNkulunkulu. uJona naye wathi esonile ebalekela icebo likaNkulunkulu, wangena engabe noma escapeni wayalafuna khona, nathi sikuleyo ndawo. So nje mhlambe lo mthandazo kaJona nathi bekumele siwuthandaze uNkulunkulu esesifakile kulesi simo esikuso ukuthi ni aningimameli, esengabe noma esesiyekile. Kuthiwa indlebe kaNkulunkulu seduze nabantu abanjani abonayo noma abambizayo. uJona iwani into eyamsiza, wakhuleka wavuma izono zakhe, uNkulunkulu wenze njani wamsiza. Mawufunda uJona chapter 2 uverse 1, uJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezibilini zenhlanzi, wathi ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula, ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza. Nathi silapho manje sendaweni yabantu abafileyo kahle kahle. Mawubheka nje iBhayibheli mawuthiwa ubani uAdam noEve mabehla bazofa, but mawubheka ukuthi abafanga physically but bafa spiritually. Nathi sikuleyo ndawo leyo ukuthi sesifile kodwa uNkulunkulu bengasiphilisa, uNkulunkulu bengasisiza kukho konke lobubube sesikubo. Iceba lenza uJona ngoba wayezenze yena, nathi mhlambe most of us sizenze thina. Abanye mhlawumbe bafakwe izimo, abanye bahehiwe noma kwenziwa amacebo kanjani njani, kodwa isolution iyiwani. uJona wenze nje eseswini senhlanzi wathandaza, uNkulunkulu wamuzwa, inhlanzi yamhlanzi. Nathi siseswini senhlanzi njengamanje, siyisizwe simnyama. Lempi lezi zinto lezi ukuthi sifuna amatekisi kwanje
akusizi ngalutho. Wonke amabhizinisi ayarana without isibhamu. Thina isitha sisenzele nje icebo nje elingekho ukuthi sithi thina emathexini kufuneka isibhamu. Ayikho lonto le. Ibhizinisi elinjani leli lifuna isibhamu. Uyabona nje ukuthi sifuna ukukholelwa into engekho. Isitha siyasikhohlisa and nathi siyikholwa lonto le. Bangaka abafelokazi abasemathexini abarana ama-taxi. Why? Ingane zabo why? So nje siseswini senhlanzi. uNkulunkulu namanje ulindile uNkulunkulu uhlezi nje ethi bantwana ababiza igama lami mina ngizobaphendula. Asikho isona uNkulunkulu angasazi, ayikho into uNkulunkulu angayiboni. Kodwa ke thina sithini? Mawufunda uverse 4 uchapter 2 kuJona emthandazweni yakhe, ngathi mina ngixoshiwe emehlweni akho, nokho ngiyakubuyela ngibheke ithempeli lakho elingcwele. So sometimes siblema kwayena uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu osenze kabi. uNkulunkulu akamenzi umuntu kabi, uNkulunkulu akathemthwa ububi noma enzi umuntu kabi, but wonke umuntu must be tested. Sometimes we fail the test, but uNkulunkulu uyazi. And mase sisenkingeni uNkulunkulu uthi call unto me in times of trouble. Amahubo bani I think u50 verse 15 uthi ngezikhathi zezani zenhlupheko ngibize. No Jeremiah 33 verse 3 uthi ngibize. uNkulunkulu uthembekile, bekumele namanje simbize. And nangu uJona eseswini nathi sisemathuneni, iminingi imikhuba esiyenzile, sihamba singcwaba abantu, senzani, sikhuluma, senzani emathuneni, imikhuba lesiyenzayo masiyoganga siyodubula aba. Kodwa uNkulunkulu uyayibona yonke le and uyayazi wethembekile uNkulunkulu, wethembekile. Yabona nje ngathi nje mangibheka ubaba uNxamalala uZuma naye ulwa ngabe noma wenzani lento ayenza iqembu lelakhe kanjani, but mawubheka indlela enza ngayo izinto uyambona ukuthi noma umbona ukuthi yena uyalwa, kodwa indlela alwa ngayo indlela mhlawumbe noma eyamukelekile semthethweni, noma ekwatile, noma umbona ukuthi unama reasons valid according to ye, kodwa ulwa ngendlela eright. Uyazama aye court enze izindlela engabulali umuntu, indlela engabulali umuntu. Yabona oZuma uma uzwe ukuthi babe ngamasotsha and nani nama connection anawo nanoku engabe noma inkabi zethu eziningi ngayo eNatal, kodwa akazamanga ukuthi ayobulala uRamaphosa athi hayi ngoba ngimfuni ngiyambulala. But thina ke why singafundeli ukuthi inkinga zinezindlela eziningi zokuyilungisa, zikhona akekho umuntu ongenankinga, akusikho ukuthi uZulu kuphela onenkinga, kodwa nje thina siyifake nje inkingeni, bekumele senze njani, sivume sibuyele emuva. Mawubheka nje ukuthi abangoni, ubheka indlela esiphila ngayo, uyamangala ukuthi izinto ezimpilo ezingahlangani lezi, kodwa yonke into inesiqalo inesiphetho. uJona esiswini senhlanzi wathandaza, uNkulunkulu wamxolela, wabuya uJona wenza into uNkulunkulu ayembizele yona, waphila, isizwe sakhululeka. And nesizwe samuso, nathi sisenkingeni, sisesiswini senhlanzi, uNkulunkulu uzosiza. And masingaphenduka uNkulunkulu uzosamukela. Lezi inkinga ezincane esizibonayo, lezi inkinga esifake kuzona, uNkulunkulu uzosiza. uNkulunkulu akahluleki, uNkulunkulu wenze njani, unamacebo amahle ngathi, uNkulunkulu wethembekile. So nje yilokho ebengifisa ukudlulisa, hopefully izoyithola indawo kubantu bakithi. Ngiyazi inhliziyo zenu zilikhulu, inhliziyo zenu anifuni ukutshelwa sometimes, kodwa yonke into umuntu ongatsheleki akusiwo umuntu lo. Mawulalela lo ubani inkosi lapha iyakhuluma ukuthi ubani uMisuzulu uthi ubaba wakhe wayemtshela athi umhlabathi yonke into isenje ngoba yayinjalo kuqala, yithi nje kuphela esishintsha, singabeka izathu eziningi enja, kodwa egcineni yonke into la emqondweni wethu, yonke into ukushintsha kusemqondweni, nalokho esikwenza kusemqondweni wethu. uNkulunkulu angenza konke, icebo lakhe
lingevinjwe muntu. So ngiyabonga. Amen.